Uba daman bait lamare kertong NPP na umroy constituency mantha kesngi ulaong ba kumu kertong balami syekmat ban aireng hagani ke election ba menta na umroy constituency udon shibun kijing ang not banwan ra ye kijing kala ha kathany umroy nado kisurong ka puli puti ka yo kam yo jam ka jing e kinong rep bat kiwe kijing dan kam ba khmat jongki pai ba ya kane ulakren ha ka jingalang pai ba jong ke NPP menta kesngi hamadan jong ka shinong kerdem nong thmai balapan long da ka NPYF kerdem La sakhiru ha ka te kesngi da ki hajar ngut ki pai ba nong kershan na ka right madan kedem ki blon mar sngap ya kajing penshai bat ki nong rim jong uba daman bait lamare ha ka jingodan langru na do uba nyau ba lang dhar uma ngai lang dhar uba ar khar buki MDC ko umroy uba PP ronghang State General Secretary NPYF bat kiwe ki nong kit kam bat ki nong elam ba khmat jong ke NPP ha umroy Kanega peniba, Grandar Katen, Hanging election Marwan Minyo, Ega Jingjok, Kabapura, Naboro Kaway Karai Manan Kerdem, but Naboro Kaway Kumre Constituency, Minyo, Ega Jingjok, Kabadang Brum, Taganiga Por, Naro Awe Pi Gamdere, Ubanang Balkrem Janizum, Nagyong Bajra, Malkrem Pi, Tangkakum Kimat, Bade Balkrem. Naman ang OEP, kakam jam kakakhen kam jam, bani kaktin. Tagani kapor, national ang ngakhen chikitin ang kaktin. Kumba pilayo ang kroy kumni, pila pen-i, pila sendur, pila pen-i, pila don, pila pangkersan, ya ka NPP, ngakar men-skem, kani kejingwan ya terlizong pi, kan neksa, hado, kaarpanyo karik, jom berai terberi. Mende ngau pi to pindong kiba perkhat ba kiba scam nganong rim. Nganau pi hak ini kendek sini. Kisah setang di arpo tamsi. Bantep ya kabut banjir utang nong nikmat ubat thamai jom pi. Ginbon Kileriong kilang thari kinau pensang kiba per Kinwan, kinkren pi, tangan OEP itu para nok kersan, wat nam bakla, tapi bakla klep, tangan ini kendek sini, ngan OEP baru kesat sem jong pi, kan long leloi, kan long kebesakai. Namar hadir mana sep baru sini, ngimla sore kan yo sini, kan dombek, ngan OEP. Tetangga dah OEP, to long kibas sautu jemut. Long kiba scam ko jingmut jing perkat scam ko nang rim ya tristam na pi kat ni be pilaya bon ngapat hung na pi long kiba scam jingmut ban long kiba tristam to kala tia kala dem ai ga tiga diang ka bon ko jong pi pensau to ya kilok ki jor yiki bayi ngasem ban pensau to ya ki ban wan kersan sa NPP Kenang ba? Ke NPP kan yo ke Jingjok apa kumra konstituensi ke Jingkala
kinwan biang kung kita bispor bisnen guladep basalo amane ipajo nga nado arjar khanlai hado arjar katra bat nga kularo epi habisir baca borak prano kersan nga kular hakma jongpi bangan bot ya gideng ti jong ipajo nga kung kita bispor bala chetre ya ka skim ni kapanta bala po ko sarkar ya piu ba ya kata nganang batay ngan besar ya kapala chepiu ba batun besar dengan orang piro, na orang pi, na kulari pi ba, ya ke skim MLA, pelapo, la tahu ke sarkar, na bertajung purpai ba, na kulari pi, bangan pendam kambak latro, tang si piaro, na pendam kambak lare, ya ke skim, ya ke hok, kabende beliau sepi. Bak na kularo ya pi, walai ke tulap jangan, ya ke hok, ya ke bende beliau yang ngaru, ngamsing na sanga. Ngan awak pi yang ketulap jangan kumu MLA bangan yoro ngan sam sepi kipat ba hidup kisuk kirangli. But dengilai hagalia ke surap 90% kisurap bangilayo nadep sna nado tu kipor bersalo MLA pajangai mangalandhar 90% nadep sna kisurap apa umrah konstitusi kibalangsa salai 4% ngan OEP nado arjar patpra hado arpulai kisurapi bangi i balayo sna kitamai kide artuli kusurok kawai apa umkte ba kawai kade apa lomsiap kitaro kide kibala penyo nai pajama imangalandhar. Nawam tangko tas na taro kesurok bay nagapsna nagaktilong. Tangan nagapor dami pol sekalian karyang naktepa haumra konstitusi kendai 4% kidai kinong rep kibasong sunang hapang umra konstitusi tangan oya pipai ba yamantahi ngamnot bangan kularo AARM hak majongpi haden bangan job kin sabon ki program bagi polisi bagi pendek ilang ba karep karyang dari poin sangat pulih putih ngan oya pi ko para semla haden bangan poin hakapor ngan job ngan lokum utau MLA ujong pi ngan persangkat ibor ibala ijonga ban tresitam ban nabanta katnat pulih kajong pi tahangan kapor ngaro ngandone sibog ikentin bangkren nama kapor kanayat kasiro karajan sep tangko wehingaw ngakarpa depi ko parano kersan longki bes kemjimut tiba perkat jayai namanta kalawai kikor kikti kisamla danan kumla onga menta sakma cedin dangi bakla menta krak min bakla hapok gini arpo tamsni ngano itu baru kasar sistem jongi ni konsep Andre abagi pe ya tiki palba Hindu nasu ya kalai hajar tamut abangi pe nakendong hakendong jong ni kamadan galadap imat kamdu nasu ya kalai hajar tamsau hajar duna kani galong ngapenpau ya gadi snokya kajong pi bang jit ya no yalam batmai ban pertama ya ginong yalam ngadap dari snokmen ke bakrau ngadap dari snongo ke bakrau ke kapor ke bakordor ke jongpi ke bapila pelut menega si klem dekeng ya ke nong si ya ke rep karyang ya dikam ke babun kelano sendiang ya ke por ke bakordor ke jongpi saat kani ke tinggalang jong ke NPP ke jongpi kani ke tinggalang kamu ikut mene kadai tang nak mentah jong rai padang kerdem borok kini kipai ba hibawan hang ni like no katu kat ni kinong kitkam jong blok komiti ke jongi kidai hi tang kinong song jong rai padang kerdem namar balai ikut ya kami
Kebangi kwa bagi nong tray gijong ni na gani ka thang. Ki kwa man pe. Ya ka jing e ya ginong kersan gijong ka NPP nagaraj madan kerdem. Tegum malang menta. Kelalong sisa kani ka jing elang ka ba sukses. Kelalong sisa ka pila pendi. Ya kata ka jing e ya kata ka pila debrai lapa. Ban kersan ya NPP haunus nem hajar pulai. Dengan negeri tengah ngani kepor. Ngam kwa suban keren sibun haga bayadai baki matrekam. Namar balai namar balai banga ada pelang kung MLA jong pi nagum roy konsensi hag tu kisan snem. Mat hagani ka sansnem pat ke pamenta. Pilayo biang dawai MLA wat mai. Ngangai kamti bahama pi. Man comparison haga por kamangalong kum MLA jong pi. Kalong kumno haga bayadai baga roy kapar. Haga bayadai baga imlang salang. But hagani ka sansnem Kapa pila yo MLA ubat mai. Kalong kumno kajing tray kajing ta haga bayadai bat kani kasan snem. Hoy kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tunai. Hoy kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai. Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah. Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah. Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah. Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah.